Gama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-intercept ka-x naka-y wesibili. Lana sitshelwe ukuthi sithole ama-intercept ka-x naka-y walesibalo lesi u-2y ohlanganise no-1/3 x ungu-12 ulingana no-12. Ithi ngikukhumbuze lana i-x-intercept point la lihlala khona kuma-x-axis alinyuki noma lehle, kepha lihlala ngqo kuma-axis lawo. Bese-ke na inani lika-x lapho lisuke lingu-0. Ithi ngikubhale lokhu ukuze ukubone ukuthi ama-x-intercept kusuke inani lika-y lingu-0, bese ama-y-intercept wona inani lakhona lisuke inani lika-x lisuke lingu-0 khona. Incazelo yakhona iyafana, umehluko ukuthi ngapha ama-y-intercept ngapha ama-x-intercept. Uma u-x engu-0 ama-y-intercept, uma u-y engu-0 siwabiza ngokuthi ama-x-intercept. Manje-ke masisebenzise lokhu ukuze sithole ama-intercept. Ithi siqale nge-intercept ka-x lana la kuno-x la kuno-y khona sizofaka u-0 kanje. Lana uyabona u-y ungu-0 sifake u-0 siphindaphinde ngo-0 lana. Manje okuphindaphindwe ngo-0 ku-0 chaza ukuthi sisele no-1/3 x ngapha olingana no-12. Esizokwenza-ke manje lana ukuze sisale no-x ngapha sizodivayida, singadivayida ngo-1/3 lona ngapha nhlanga zombili noma siphindaphinde ngaye. Kepha-ke lana sizosebenzisa i-reciprocal ka-1/3 engu-3. Manje sizosebenzisa kanjena, sizothi 3/1, 3/1 uyafana no-3. Sizosebenzisa yona ukuze sikwazi ukusala no-x. Lana lezi ziyasusana, sesisele nayo u-x wethu olingana u-12 umphindaphinda ngo-3 uzokunikeza u-36. Bese-ke lana soyazi ukuthi i-x-intercept yethu izoba ngu-36, u-y abe ngu-0. Manje-ke asenze i-y-intercept yethu ngoba lana uyabona ukuthi i-x-intercept yethu sesiyitholile ukuthi iphoyinti lika-x lizohlala ku-36 uma u-y engu-0. Bese-ke ngapha u-x ungu-0 senze kanje lana. La kuno-x khona sizofaka u-0 kanje ulingana no-12. Bese lokhu kokubili kukunikeza u-0, 1/3 lona uma umphindaphinda ngo-0 ukunikeza u-0, sisala no-2y no-12. Bese-ke lana indlela yokusala no-y ukuthi sidivide inhlanga zombili ngo-2. Ngapha sizosala no-y, bese ngapha sisale no-6 wethu. Ngakho ama-coordinates wangapha u-0,6. Lokhu kuchaza ukuthi u-x makangu-0, u-y ungu-6. Lena yiyo i-y-intercept yethu lena. Qaphele lana ukuthi umugqa kumele undlule kulama-point lawa. Umugqa kuzomele undlule kulama-point lawa owatholile. Owaka-x kuzomele undlule ku-36, owaka-y uzomele andlule ku-6. Ngakho-ke lokhu kuchaza ukuthi sizoba nama-point amabili ukuze senze umugqa. Wethu lana asenze ama-coordinate lawa wethu wokuqala. Lawa ama-coordinate wethu wesibili. Sithi la u-6 wethu lana u-0 no-6. Lawa ama-coordinates ka-y kusho ukuthi y-intercept yethu izohlala laphayana, bese i-x-intercept ihlale lapha. Umugqa wethu uzobukeka ukanjena noma ungaqondile kahle lo mugqa, kodwa uzoba yinto efana nalena ama-y-intercept lawa u-0,6 lona ama-y-intercept, bese lawa ama-x-intercept u-36,6 iwona ama-x-intercept wethu lawa. Impendulo iyona le.
Ungakhohlwa ukusivakashela kwa-ClickMaths uthole izibonelo eziningi ufunde njalo nathi. Sibonane kuvidiyo ezayo.